Lapdeng sobabi baroh shikani ke YouTube channel ke Jingtip Technology. Ini ke video ngakuan batai fish bangka two-factor authentication nabynta ka Instagram account ni ke Facebook account JongPhi la ni kinu social media account seperti dan mah pila ban bo do two-factor authentication. Last time ngalak batai tambah pimis ngotok bah teman tangan batai bahasa sen ni kong dok pilih bela po Instagram. Tersalih ni profile JongPhi. Dep nang ta salih kini ki Lait liki lain. Dep nang ta salih settings. Dek nang tapat seleh ni security. Teleh ni two-factor authentication. Pilih ni add extra security to your account. Yang ini next. Dek nang ta ni ni authentication app. Dek pilih ni kita ni jurang now you can open duo mobile and copy your login code. Yang ini ini room next. Dek pilih next pilih ini uki ula save lupa nama new app hiap buat na iuma. Untuk poi code hang new code u keliang baik man kan report second tak ada apa you new code 706599 di Instagram. Tengin ya next tengin ya type YouTube code. Tu app hilap mencem you na po Google Play Store ngalam ban bo e link po description jangan pila ban page mah. Tapi pila ni la set untuk two factor authentication is on. Tengin ya next. Kani kan save ha nomor KiRiew kin namlar tu recovery code so pin saya mah pilap save bayar kani. Kani kalau kebetulan kam bah kami gitu iba, bedan kami itu dengan shimi screenshot dengan save your new security code. Tetangam tu pula baieid pila ban bo ya ke two factor authentication. Pila ban use ke WhatsApp, ke text message ke iron. Dari kambiang do new authentication app. Khublei Shibun pila baik kani video jangan ngai sam kan iarap Khublei Shibun.